Welkom terug hier by Expresso op SABC3. Nou, fliekvlooie sit nou nader, want môre maak daar weer 'n opwindende film by jou naaste teater oop. Cowboys en Aliens, 'n futuristiese film oor, wel, ja, cowboys en aliens, 'n baie interessante kombinasie. En die man homself, nou D van der Merwe, ons filmresensent is hier om ons meer te vertel. Maar eers, kom ons gaan loer waarna ons kan uitsien. I need to know where you came from. So do I. The graphic novel of Cowboys and Aliens captured all of our imaginations. The thing that I kept wondering was, why hadn't anybody done anything like this before? It's everything I hoped for and beyond. The coolest version of the West, meeting some badass aliens. Here's an opportunity to take advantage of the humanity of the Western and then to fold into it a sense of contemporary interests, sort of a genius concept. We all set out to make the most sort of most high-quality Western as we possibly could. So, you know, and then sort of just throw into the mix the fact that the aliens land. You know, it looks like a Western, it feels like a Western, and then stuff happens that has never happened in a Western before. And it goes, remarkably enough, it goes back to being a Western, which is one of the things I love about it. It is absolutely a classic adventure tale set in the Old West. It's just that the forces that are at work here are extraterrestrial. What in the hell were those things? They've got my son, my wife. They'll come back with more, and there will be no survivors. The West, people looked at each other sideways. You've got a bunch of people who don't like each other and ultimately have to come together to face a common enemy, otherwise they will all be extinct. It's cool to see characters who would have been shooting at one another a few days before are suddenly forced to try to survive together. You just have to work together. Come on! John Favreau always talks about it as a genre mashup. What's happened to the Western is it's gotten absorbed into other genres. You know, if you think about Star Wars, what they did in a very clever way was borrow all the iconography of the West and then update it with science fiction. Jake's a kind of classic kind of Western character. He's a kind of man with no past. He's you don't know whether he's a good guy or a bad guy. I read this script and was incredibly pleasantly surprised. John wanted to make a straight Western before we did anything else. There's a real exciting quality to Daniel Craig. He's a very intelligent, talented actor. And with Harrison Ford, as far as I'm concerned, for my generation, he's like John Wayne. What the hell? Maria! A lot of people have come to believe that visitors from outer space have something to do with building the pyramids. And so it just seemed that if ancient Egyptians had had an interaction, why couldn't pioneers of the West? People are really thirsting for something new. You got to go bigger and better. We want to do something that exceeds the expectations of the audience and say, this is what we're planning, folks. Get ready. Cowboys and Aliens, dit maak môre by jou naaste teater oop. En nou D van der Merwe is hier volgens. Hoe gaan dit volgens? Skit my blad. Goed met jy? Lekker, kan nie kla nie. Dit is 'n baie interessante film want dit is twee baie populêre filmgenres wat hulle nou bymekaar gebring het. Mekaar gegooi. Dit is die weird ding, die titel van die fliek is vir my nogal cool. Toe ek die eerste keer hoor kom 'n fliek met die naam Cowboys and Aliens. Ja, hoe kan jy dit nie wil sien nie? Dit is just die coolste ding ooit. Exactly. Cowboys and Aliens. So ja, dit is nogal interessant hier. Okay, so waar gaan hierdie film? Cowboys and Aliens. Wel, dit gaan oor Cowboys en Aliens. Dit is wel eenvoudig as mens daar dink. Die titel sê vir jou presies waar dit gaan. Dit gaan oor 'n klomp cowboys wat so ek dink is in die 1800s, laat 1800s in die Wild West bly. 'n tipiese saloon vibe. Ons 'n saloon, ons 'n klein dorpie en ons het 'n tolbos wat oor die pad rol en alskrit. En dan het hulle onderlinge streweling met mekaar en dan kom daar 'n klomp aliens aan. Uit die bloute uit. Niemand weet hoekom hulle daar is, wat gebeur of wat aangaan nie. Ja, wel is 18 wat 20. Ja, 1850 of iets. En hulle het nie 'n klou wat aangaan nie. So daar kom 'n klomp aliens in en dan veg hulle teen mekaar. Dis waar die fliek gaan. Wel, dit klink baie interessant. Ek meen ek seker die spesiale wat soos hulle special effects is nog moes nog ons goed gedoen geword. Die special effects is baie goed. Dit is so 'n weird ding. Die aliens is
hulle wag 'n rukkie voor hulle die aliens vir jou wys. Wat cool is, want mense wil nie altyd gekonfronteer word met 'n alien aan die begin van die fliek nie. Anders bou die suspense nie op nie en dan sal geen so spanning met wag loop na die einde van die fliek toe nie. So die suspense bou 'n bietjie op en dan sien jy die aliens. Die aliens is gebaseer, interessant genoeg, op ek het dit iewers gelees, hulle is gebaseer op die aliens van Predator, die Predator flieks en die aliens van die oorspronklike Alien movies. Wow. So dit is nogal 'n gedrog en 'n half, hoor. Dit lyk soos 'n inspirasie getrek van oral af. Verskillende plekke. Dit is nogal 'n verskriklike aaklige gesig, die actual aliens. En daar kom sulke handjies uit hulle. Man, okay, tipies right. So wat het jy van die fliek gedink? Ek het gedink dit is baie potensiaal. Dis entertaining. So as jy van cowboys hou en jy hou van aliens en jy hou van explosions en jy hou van cowboys wat aliens probeer doodmaak, dan gaan jy van die fliek hou. Okay. En die special effects, ek voel die afgelope ruk is al baie blockbuster movies en met baie interessante goeie special effects. En as jy 'n keen oog vir sulke goed het en jy hou daarvan om dit op skerm te sien, dan sal dit cool wees. Maar as sover die storie gaan, is dit 'n bietjie flou. Daar's geen karakterontwikkeling. Hoewel dit cool is om vir James Bond en Indiana Jones saam op 'n skerm te sien. Daniel Craig en Harrison Ford speel in. Ek weet nie, kan ek gou iets vra? Kan julle mense hoor wat hier agteraan gaan? Hierdie Good Hope mense. So dit is die that is the Good Hope FM breakfast team chilling with us this morning. They are making a lot of noise this morning. They are laughing and going crazy just to let you guys know. Skies nou die om Nee, maar hierdie gelukkig het hulle 'n goeie tyd, so dis fyn. Exact, net soos ons hierso. Okay. Soos ons, ja. Die so, ons praat oor Daniel Craig. Ons praat oor Daniel Craig en Harrison Ford wat saam in hierdie fliek is. En dit is nogal 'n interessante kombinasie van twee mense. Die interessante ding is, Harrison Ford was al... Harrison Ford, ja, ek probeer myself korrigeer my brein. Harrison Ford was al saam met James Bond in 'n fliek. Hy was saam met Sean Connery in een van die Indiana Jones flieks. En dit is nou die tweede keer wat iemand wat James Bond speel saam met hom in 'n fliek is. En dis weer eens so 'n cowboy vibe, waar allerlei aliens moet doodmaak en so. Maar so sulke goed is my interessant, want die storie as sulks is nie sterk genoeg om jou heeltemal jou aandag te gryp nie. Soos jy sê, dit is waar jy iets moet aan... Jy moet bietjie na ander goed kyk as jy regtig iets van die fliek wil maak, of as jy 'n goeie ervaring van die fliek wil hê, want die storie self is baie eenvoudig en daar's nie karakterontwikkeling nie en dis basically net ons cowboys wat aliens wil doen. 'n eenvoudige, lekker kykfilm. Ja, dis basically. As jy net vol explosions sien en special effects en cowboys en aliens en okay. Nadia, ons sê vir jou baie dankie. So, Cowboys en Aliens maak môre oop by jou naaste teater. Gaan kyk, dit sommer net vir 'n lekker gevoel as jy van daardie slijmerige en weird lelike gesiggies hou. Nou weet julle, laasweek het ons begin gesels oor medical screening test en hoekom dit so belangrik is om dit gereeld te doen. En ek het my glikose en cholesterol vlakke laat neem en vandag vind ons meer uit oor bloeddruk. En ons vind ook uit of ek darm so 'n bietjie gesond is. Kom ons gaan vind uit.